dobar dan. Moje ime je Antonija Babarogić i u kompaniji Business Process Technologies sam preko 4 godine. Imam zaista puno partnera, puno saradnika i trenutno se nalazim kod jedne saradnice, Dragane Odić, koja je takođe u ovom programu dugo. Dragana, dobar dan. Dobar dan. Koliko dugo ste u wellness programu? Pa evo, još malo 3 godine. Bravo. Kažite mi šta od uređaja imate? Od uređaja pa imam skoro sve. Life Expert, Life Beauty, jedinicu i dvojku, kompletno sve imam. Bravo. Koristite proizvode, kakvi su vam rezultati? Proizvode koristim, od prvog momenta izuzetno dobri efekti, jer sam u međuvremenu preležala koronu, to mi je jako pomoglo, samo velika hvala. Bravo, Dragana, vi ste investitor, odlučili ste da investirate u ovu kompaniju. Upravo tako, otvorilo se da postanem investitor i jako sam zadovoljna. Bravo, čestitam. Kažite mi sada vašim prijateljima ili vašim klijentima, kada biste preporučivali, znači kome biste preporučili ove proizvode i šta od proizvoda? Pa, preporučila bi sve proizvode svim mojim prijateljima za sve usluge. Bravo, hvala lepo. Javit ćemo se sa nekim novim rezultatom.